Bu, Bu, tidak boleh mendoakan orang mati di luar Islam. Kalau ada nu maut sanes muslim, nu teu kenging dua, hiji ngadoakeun mayitna, kedua mengikuti ritual prosesi pemakaman menurut keyakinan agamanya. Selain itu boleh pilih ke ayah dulur urang mulai seagama maut, ibu bapak boleh hadir untuk menunjukkan rasa empati, rasa peduli, hadir takjiah. Tapi oman entong ngadoakeun, cukup berkata kami ikut berduka. Titik. Dan titik natong disebutkan. Kami ikut berduka. Dari orang Sunda mah bager